Oroota inni sodaatama ga'ee Mubaarikiif obboleessi Mubaarik Anwar walajjeesuudhaaf. Mubaarik nan ajjeesa malee jedhaa jira mucaa kana. Ayyo wayyaana jiraata way si jiraata. Gallahallo. Sin ajjeesaan waa meeqa dubbattee naan obsiyaan. Achana ta'een si jecha duruyyaa salphadhee ka yeroo keessatti. Tokko lama jedhee si waamaan ragaa wajjin jechuudha. Siif jecha kana qabameen takka ka yeroo keessatti qabameen beekuun. Siif jecha rakkatti qabameen. Si biratti sanu dubartii lama irratti salpheenaan. Sharmuuxaa. Ubedis. Ila moga di bayi. Nama anak si gitu kalau narga. Matan dabi. Sehari kita tidak pakai matan. Ubedis komenti sound bisnet mah bisnet tabak. Bisera. Iya iya udah nyuruh nyuruh. Kolot. Namanya tini nih. Foto kabar dia. Angke sanjur wana kasih takkan confidence. Angke sanjur lah. Oroota ijoolleen keenya tokko biyya alaa keessatti waan jarri ta'aa jiran dhugaa rabbii yeroo ilaaltan baay'ee garaa nama nyaata. Mucaan kun meemee waan isin ta'aa jirtu laala. Oromooti wayitii dura na faffaca'uu jira rabbii sodaadha natti hirmadhaa. Waan akkamiin anta kaakirati hin beeku. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ay, iya walitti facuu dadhabee. Allah fadhee sirna natti hirmadhaa bakka jirtanii. Waan goggogu. Wallahi dirqiin isin yoo roobe fiidoota. Waan akka abbaa qiyyaata. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Waan bakka jirtanii natti hirmadhaa. Ani yoo walitti facuu dadhabee. Way ammaati sagalee na goggogne. Way haadhatii wayaatitii akka uummataatti. Way ammaati na dhabdee jiraachuu hin dandeessu wallaahi. Ani akka bobbaa. Please namni mucaa kana beektanutti dhiyaadhaa daraa rabbi. Nu as teenyee siidhaaf waa tokko gochuu hin dandeenyu yoo sagalee taaniif malee akka kanaa viidiyoo si sheerii goonee isin bira yeroo geenyu malee waa tokko baasuu hin dandeenyu. Garuu jarraa achitti immoo itti dhiyaattanii jirtan biyaansi waan ta'e gochuuf hin dandeessu rakkina si hubachuu hin dandeessu. Kumna akkasii kun irra deddeebiidhaan itti dhufuun ni mala garuu isin immoo yeroo waan kanatti dhiyaatanii bartanii bichuusi waan sanarraa galuu ni danda'a. 4 ሚሊዮን 800 ሺህ ብር ወደ እኔ አካውንት ገባ። አላውቅም በተወሰነ መልኩ አስደነገጠኝ። ይሄ ነገር የምንድን ነው? ለማን ተገባ ይቻላል? ይሄን የሚያላማው ታይቼው አላውቅም። ኦኬ በፍጥነት ወደ ባንክ ሄድኩኝ። ባንክ ላይም የሰውየውን ስልክ ቁጥር ንገሩኝ አልኩኝ። ብዙም ፍቃደኛ አልሆኑም። ምክንያቱም ቀን 29 ስለሆነ ትንሽ ባንኩ ላይ ያው ብሩ ተቀምጦ እንዲያድር ፈልገዋል። ለነሱ የሆነ ታርጌታቸውን እንዲመታላቸው ማለት ነው። ነው አንተ ከማታውቀው ሰው ከሆነ ምን አስጨነቀ ምናምን የሚሉ ሞሪዎች ደረሱ። ምን ማለት ነው አልኳቸው። እኔ እኮ ሙስሊም ነኝ። እኔ የሰው ሀቅ እንድበላ እንደምታረጉኝ በፍጥነት ቁጥሩን ስጡኝ አልኩኝ። በቃ እንዲያንዛዙት ማለት ነው። አልহামዱሊላህ ኦን ስፖት በዛው ሰዓት ያ ሰው ደወለ። ወንድሜ እባክህ ይቅርታ ያመንከውን አስገባልኝ አይነት ነገር አለ። ምን ማለት ነው አልኩት። ምን ማለት ነው? በፍጥነት አሁን አካውንትን ላክልኝ አልኩት። ወላሂ ለአዚም ወዳውን ይላኩለት። ወዳውን የመለስኩለት የሚፈርም ሁሉ አጥቼ በልመና ነው አስፈርሜ ምናምን ከባንክ የላኩት አይውጣ ብለው ማለት ነው። እኔ ግን ደሪቨርስ አንድ ሰው አማራ ክልል ኦሮታ አሰቲ ወልን ሶም ኤኙን ሚሊየን ሰዲ አፉር አካውንቲ ሳረገላ እንደቢሱ ዋቱ ኮልን ሶም ነው ማናፊስን አማዝቲ ወልቀምኔር ኤኙን ሚሊየን ሰዲ አፉር አካውንቲ ሳረገላን ብሪን ኩን እንደቢሰ ጀዴ ኦፍ ቀቡ ጅራ ወልን ሶም ነው ላ ወል ሶቡን እንጆ ዮጅራተን ኮመንት ይረቲ هاتي فاتي وان براكي سجلتي جرتي ራስሽን መሆን ፒውርሰል ማንንም ለመሆን አትሞክሪ፣ ማንንም ለመምሰል አትሞክሪ። ራስሽን ሁኚ። ይሄ ሰላም ይሰጥሻል። ራስሽን እውነተኛ ማንነትሽን ስትሆኚ ፕሪቴንድ አታረጊም፣ አታስመስይም። በቃ ዳትስ ሚ። ኢምፕሩቭመንት ይፈልጋል፣ አርመዋለሁ። መታረም ያስፈልገዋል፣ አርመዋለሁ። መስተካከል አለበት። بشانت تدوغنا وانا كسيفاتو نقولنا ميكا وانت كسيتو نقولنا مي اوروتا يعني قدانا الرجل مو يادا بريچنا مقدس يسودا كادر ركينا قدا كيسا قد يجرا وغارا بيني سيدين جادا كادر فيديو نقدسي بايه وانگرانا منياتورا ميم فيديو سارا
lafti galma kootisi sagalee Hacaaluutiin gadhiisee jira. najalaa fagaate hawwitaati taafte hin seene edaa kinubaane hin seene anaatti hin fakkaanne. Akka kana jedhee immoo hin dhaabbanne dhaamsa guddaa isaa dhaammatee jira. Maal jedhee jira? Ilmaan kiyya warri fuula miidiyaa irratti baaftan kamuu maqaa uummata Oromoo kabajamaan isin gaafadha. Koomentii teessanii fi laayik teessanii ilmaan Kadiir ta'uu namni wallaalee jiru. Ilmaan kiyyarra TPLFis ta'e faannoon yoo rakkoo takka ilmoota irraan geesse kan biraatis itti gaafatamoon isi warra miidiyaa irratti ilmaan kiyya baase ta'uu shakkii takka illee hin qabaatina. Seeraan gaafatamtan amma baasuu keessaniifu bakka jirtanittiin isin qabsiisa dameetikaatiin ammarraa eegale jechuudha waan baaftaniifu. Ilmaan kiyyatti toora isaa. Viidiyoo ilmaan kiyyaa hin baasinaa jedhee jira. Viidiyoo mucaasaa karaa toora FB yookaan Facebook irratti gadhiisaa jiru. Deebi'anii illee gara TikTok irratti baay'ee gadhiisaa jiru. Viidiyoo kana irratti inni baay'ee aaree jira. Viidiyoo akkamii fa'i gadhiisaa jiru. Amma kun viidiyoo mucaasaati. Baay'ee aaraa jira garuu viidiyoo akka kanaa hin gadhiisinaa jedhaa jiranni. Mucaa koo irratti rakkina geessisuu ni danda'u jedhaa jira. Egaa uummata Oromoo akkuma beektanii artistii Kadir Martuu Khalee viidiyoo garaa nama nyaatu tokko dalagee jira. Sirba Hacaaluu Hundeessaatti lafti galma kootis galma naaf hin geenye jee suuraa isaa akka malee garaa nama nyaatu fuulli bifti irraa deemte takka wajji dalagee jira. Namoonni UK jirtan namoonni gartan karaa Manchester jirtanii Kadir Martuu akka nu gaafattan kabajaadhaan isin gaafanna maalirra akka jiru hin beeknu miseejii feesbuukaan barreessinee fi hin deebisu. Ani Jaal Faadiloo Bahar Mahmad irraa kabiyya Ingiliz jiru irraa bilbila isaa fudhadheetiin bilbila Kadir Martuudhaan miseengeraan Jaal Faadiloo bilbilee Kadir Martuudhaaf bilbiluudhaaf yaalee Kadir Martuu bilbila sanarraan kaasne Kadir waan dhukkubu fakkaata garuu na dhukkuban jenne muuziqaa garaa nama nyaatu dalagee jira suuraan isaa nama dhukkubsataa fakkaatti nama ciisaa jiru fakkaata. Oromoon biyya UK jirtanii bilis waan Kadir irra jiru gaafadhaa keessaan qunnama gara TikTokiin gara Facebookaatiin nu beeksisaa galatooma. Rakkina sarra jiru yoo beektani ka ammas taana rakkina sarra jiru gadi baastanii himuu ni dandeessu karaa toora FB'tiinis ta'u karaa TikTokiitiinis ta'u karaa YouTube kana irrattis ta'u ibsuu ni dandeessu. Orotaa al tokko calluma jedhaatii kana gurra keessan keessaa waan jiru baasaatii gurri yoo jiraate baasaatii. Sagalee kana qofa dhaggeeffadha. Sagaleen kun bishaan obbara keessanii dhaggeeffachuu qabdu iyyuu. Jaalalli kee danaa hidhate kophaa koo na baasee na marachuu barbaade ulfina jaalalaa otoonuma beektu akka nama hin beekne maaf garaa jabaate ifoon laalee irra yaada kee kan ta'u ansirkaadhu malee si dhabuu hin dandayu duute gabreen seenne otoo lubbuun jirtu. Foonneen foon zaabaruu garaan koo sin obsu fuulli kee bareedaan nama hawwisiisa haalli keetis darangarra nama raasa onnee jaalalaatu sin na yaadachiisa hirriba siif dhabe eessaa hin gachiisa wanta waliin dabarsineetu garaa koo raasa hirriba siif dhabe maal godhe hin gachiisa. Baay'ee garaan nu nyaate. Osoo janaa jirtu miira keessa galee harma keetiin fedhaan agarsiisii jettee kan kadhachaa bultu fayyaadhaa akkamii fayyaadhaa akkamii andu biranaan jettee ilmoo biyya dhiibdee kan najanaa jirte yeroo narraa gubdee akkamii fayyaadhaa akkamii fayyaadhaa naan hojjedha jettee kan biyya irraa baatte biyya namaa dhufte kan hojii maratu fayyaadhaa akkamii fayyaadhaa. Please irra deebina yaadicha isin tokkoon barree ammallee isin waa tokko qalbiidhaan hin dhaggeeffanne irra deebina dhugaa rabbii irra deebina.
Janaa jentu miira keessa galtee harma keetiin fedhaa nagarsiisii jettee kan kadhachaa bultu fayyaadhaa akkamii fayyaadhaa akkamii andu bira naan jettee ilmoo biyya dhiibbee kenna janaa jette yeroo narraa gubdee akkamii fayyaadhaa akkamii fayyaadhaa naan hojjedha jettee kan biyya irraa baatte biyya namaa dhufte kan hojii maratti akkamii fayyaadhaa akkamii. Bak isinii galeera amma isinii galeera. Manni maree bakka bu'oota uummataa yaadilee marsaa 36 biroo jirfata magaalaa Qaayifa Azirii Fakkisu akka biyya arabaatti galuu manni maree taasifate. Manni maree bakka bu'oota uummataa yaadilee marsaa 36 biroo jirfata bakka xaayiroon xuruu argamutti taa'een waa'ee dabbaa fajirii irratti kan taa'e dabbaan fajirii kan biyya arabaa taa'ee qeerroo Oromoo dararaa ture sun bakki inni bu'ee dhabamu manni mareechaa beeksise. Manni maree bakka bu'oota uummataa ayyaa isaa kaleessa taa'een waa'ee dabbaa fajirii irratti taa'uusaa ni beekama. Fajiriin kanaa gara kanaa jijjiiramteetti. Fajiriin. ከቁጥርጥር ወደ ሁማን ሄር በፊት የምንዝናናው ወንዝ አሁን ዱባይ በፊት የምንለብሰው ሰልቤ አሁን ብራንድ ይሄን ያደረጋችሁ የማዳም ቅመሞች ምን ሆኖ የማዳም በጎች ለማንኛውም እነዚህ ልጆች የተረማመዱት በአረብ ሀገር ሴት እንደሆኑ ሁላችንም እናውቀዋለን። አንድ ሰው ልጅ ብራችሁን ስጡ አትስጡ ምናምን አልመክራችሁም አልላችሁ። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ራሳችሁ የምታውቁ ራሳችሁ ናችሁ። ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ። እዚህ ጋር ዛሬ ለነሱ ያኔ እዚህ ቴሌቪዥን ስትገዙ የነበራችሁ ዛሬ ደግሞ ለሰርጋቸው መድመቅ ደፋ ቀና የምትሉ ጊፍት ወርቅ የወሰዳችሁ እንዲያደረጋችሁ ልጆች መብታችሁ ነው። ግን ነገ አፈር ከድሜ ግጣችሁ አፈር ከድሜ ስትበሉ ግን አንድ ቀን ድምጽ አይሆናችሁ። ቤተሰባችሁን ወዱ አደንዝዙ ደነዙ። Focus on your goal. Focus on your goal. Everyone, how are you? Today I'm here to tell you something. You know, speaking English is not knowledge. It is just a language. It is just a language. You can learn and speak it, okay? If you take time for this kind of language, you can speak it one day. You know, I didn't know anything about English when I was a child. Today I am speaking. I'm just trying to speak. Please, learn. Don't waste your time by bad things. Okay? Yeah, this is my message for you today. Please, stop wasting your time on bad things. Remember every day, please, okay? Speaking English it is not knowledge, but it is the language. እንግዲህ ፊስን ሶዳታ ጅርታን ካንማ አንበሬራ ላናም አናማ በሬራ ወረ ከነ ማላጎን ኪሎ ስጋ ከ460 ብር እስከ 520 ብር እንዲሸጥ ተመን ወጣለ። በአዲስ አበባ 239 የሸማቾች ሉካንዳ ቤቶች እንግዲህ 1 ኪሎ ስጋ ከ460 ብር እስከ 520 ብር እንዲሸጡ ተመን ወጥቶላቸዋል። እንግዲህ በቃ ሽሮኛችሁን አፌራ አመፎን እጅ ከማለት ቆፈ ሰጀዱ ቆፈ ወሊል ቆረነ ማለት ሽሮኛችሁን አፌራ ፎን ኪሎን ቶኮ ብሪድ በሰዲ ብሪድ ባፉር ገላን አማይ ነንን ደሜ ሽሮኛ ዶን ሽሮ ለማለዳም ቀባይ ማለት ነው ወገኔን ilmormo intala Tanzania afaan oromoo ishee barsiisetti ishee fuudhe inni Aslii jedhama isheen immoo Queen Keke jedhamti lammii Tanzaaniyaati yeroo ammaa kanas Asliin afaan oromoo barsiisuudhaan bifa asirratti argaartan kanaan ishee fuudheera dubaroonni oromoo dhimma kanarratti yaada maal qabdu ilma oromoo isiniin isee lammii biyya ormaa lammii Tanzaaniyaa yeroo fuudhu isinitti toleera moo isinitti hin tolle dubaroonni oromoo yaada keessan koomentii irratti na barreessaa odeeffannoo akka kana guyyaa guyyaan argachuuf immoo mallattoo oduu tuquudhaan foloo na godha sargicha laalaa kuno sargi laalaa رفاسد إيش الرفا رفا مناظري داري كده مناظري كيواني ده تاتاري كمو
በቃ አቲ ማና ቶልቺቴ ቀልቢቲ አቦቺቴ አኪ ጆሌ ቦቺቴ ኡፍጉርና መራቺቴ ስናማዩ ሚከናማት ሰኒ ይላልቱ ቆይ ጊዜው እንደነ ሰኒ ጀረ ስናማዩ ሚከናማት ሰኒ ይላልቱ አልቱ ኩቱኩ መራፋ ረፊቲ ከሰ ጅርቱ ሰን ደመቃ ማለዱ ጋር ብቻ ደመቂን ሰው የሰኒ ከሰቱ ማሙቃ ማን ንግደውና ከዛኒ ጋርና ማላላ ብዙ ሲያዳ በለ ሙጫን ኮን ማይሰደ ማርቲ ቆይ ሲኒ ማልጀዳምቲ ኮን ሙጫ ሲኒ ዜዶ ጅማ ማልጀዳምቲ ኤሰደ ማጅርቲ ሙጫን ኮን ጆን ዳንኤልን ኢሳዩ ነሺዳዳን ኦፈተው ፊት ይፋወጦ ሰው የማያውቀው ስሜት አለ ልቤ ደበቀው እንዲህ ተብሎ የማይወራ ነሱ እኮ ነው ማረፊያ ያይኔ ነሱ እኮ ነው ሌሊትም ቀኔ በሱ እኮ ነው የኔ ማመኔ ስለሱ ነው ምጽፍ ማወራ ስለሱ ነው ምጽፍ ማወራ ይገርመኛል የፍቅር ነገር አፍቃሪውን እንደማሻገር ሙጫን አሲፈች ደምቴ ዊጥረቴ ሙጫን ወዳት ማሰገር ምን ይባላል ከቶ እንዲመግረር ወዳጅ ሆዬ ገረሸው ካገር አናኬ በቃ አናኬ ሙጫን ማሂዳ ሜጅራ ማርጎተሽ ሂዳ ከሳ ኤክሲስ ሜሜው ደንዴስ ነው መቴ ጎዲ ሜሜ ሰገለታ ይፍ ሙጫ ከና አቺ ቦደ ወዲ መሪየቱ አባማን አማል ጀራ ጀራ ቤክቱ ካሁን በኋላ ሰርግ ብቻዬን ነው መሄደው ጀራ ጀራ አማን ቦደ ሰርግ ቆባ ኮንዴማ ማሊ ፊገሩ ወረሰማ ፎረቴ እንደሙ ሜሜራ አደገ የትላንትና ሰርግ እንዴት ነበረ? እኔ እንዴት እንደወደድኩት በጣም ነበር የተመቸኝ። አዎ የኔ ወድ አሪፍ ነበረ። ፎዚ ነካት ነበር? አዎ እንደውም የኔ ሼፒ ቀሚስ አርጋ በጣም ታምሯል። ያለ ሜካፕ ጫማ ነው ያደረገችው በዛ ላይ አክሪዶ ዋው። እሺ እባክህ እኔስ ምን ነበር ያደረኩት? እስቲ ንገረኝ። ጠንጅሩ ንገራት እንጂ ኛተሙን አከስ ኛተምና ነከስት ኛተሙዳ ዋኔ ጆለን ዱርባ በኪ ከ ወቴ ደምቱ ቤክታ ዋን ጋር ከ ወቴ ባቴን ቤክቶት ልምቢ አተማ ባማና አንደው ስረቴን ዱቢ ካሳዩ አተማ ባማና አዳሚ ቢሆን ዱባት ለፋ አርጊታን እቲ ሙጫኮ ቃባና አይዳም ኢላላ አኪረ ኬኛ ዱጋ ረቢ አኪረ ኬኛ ላላ ዱመ ኬኛ ላላ አባ ፋደ ኬኛ ከስቲመታ ገሪ ጨብሲና ነው አባ ፋደ ኪሰና ከስቲመታ ገሪ ጨብሲቶ ሚዲያ አረቲ ፕሊዝ ወጆጀታ ነው ፕሊዝ ያውልሽ እኔ ቆንጆ ድንግልና ከ30 አመት በኋላ ኤክስፐርት ስለሚያደርግ ኤክስፐርት ሲያረግብሽ ላልደረሳቸው ስጫቸው። ዋው በቃ ልምድን ካካፈሉ አይቀር እንደዚህ ነው ልምድ ማካፈል በግልጽነት ድንግልና በቃ አርጉት ይሰራል 30 አመት ከሞላችሁ ምናምን ክብር ይልን በእውነት እንዳንቺ አይነት ሰው አይጥፋ ጂ አስቡት እስቲ ለባባሉ የልቧን አይቶ እግር ነሳት አሁን ድንግልና ይደገም ተብሎ በቃ ይሰጥሻል እንደገና ድንግልናሽ ይመለሳል ተብላ እንትን ብትባል አስባችሁታል ለስንት ሰው ቃል እንደምገባ ከወዲሁ ማለት ነው እንዳያሳስባችሁ ምናምን ብላ አሁን አንቺ እንደው በምድር ላይ እየጠፋ ያለ ቅርስ ነው ማለት ነው አጥፉት ተብሎ ይመከራል ላልደረሳችሁ ስጣቸው ተብሎ ይመከራል ሐሳድር ባኬ ሰንገሉ ጫቲ ዳም ከኑ ቃሙ በርባዳ ጅሩ ጫቲ ዳም ፏጀቹ በርባዳን ጅራ አመቆይ የበጎጆ የቀለሰው በጦይባ ሸለቆ ኑሮ የሚያበራው በሐዋላ በቃ አናማ ምርቃና ከሰንጅራ አመናና ሰው ሲስና ሰገንታና ራፍ ቀበኔ ከነመ ፈካታ ሰገንታ ፈራተ ሞድ ዝሬ ብንቲ jaalatamtoota